Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga aldaw kan naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Janice, manipod probinsya ti Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda iti Thailand. Ngem sakbay na, makablaawan man pay iti naragsak a panagdengdengeg ni Ma'am Malu Kawitan dita UAA. Kastamatan kani Ma'am Marina Cortez. Kabkablaawan na amin dagiti naayat adumdumngeg dita deppaar ti Luna, La Union. Makablaawan met ni Sir Rafael Lardizabal dita Kuwait City. Manipod Cabarugis, Quirino Province. Naragsak a panagdengdengeg met kani Ma'am Delia Passion. Kastamatan kani Kabsat OFW Vlogmix WLD dita Abu Dhabi. Manipod, Cagayan Valley. Makablaawan met ni Sir Danilo Milanis Viduya dita Anduyan, Tubao, La Union. Naragsak a panagkasangay, Sir. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay, dagiti komentar kan kablaaw yo. Hintay nga rudan sublian ti surat ni Pagayam Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadagiti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak ken agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdengdengegak kabayatan ti panaglutok, agingga iti pannangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko, akadaanan nakano, gapo iti panagdengdengeg ko kadagiti drama. Ngaminton kwan, makidengdengeg dan tumetlaang kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan ken ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon aluluwa ken nangibati iti sugat ditoy pusok. Nga uray numano atawenan tinapalabas kadyak tupulos malipatan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta Janice. Ang maging kay ta. Kat limad pa ilang ti relasyon ta. Adday ta ka manan, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanag. Janice. Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti dagkat na itaykan ka. Masurunak. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak ti reknak. Anya? Uy, agselos-selos manan to'y boyfriend ko. Apay ngamin no ibagamon nga gayan ayat ta. Itikas ta. Sardengan da kamatan. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among maday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardengan nakmatan nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ta.
kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Basit laangan apanawon ti urahin ta, okay? Sikat ti makaam mo. Kat husto nga roden day ta nagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta, rumarte kinatar mo. Kasta agyaman iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Agyaman Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti Orion, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan manong, kat utang ko kan ka ti amin. No saan aga po kan ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babagan mo't lang dahil tayo ti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga ng agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong ng token ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, wen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat mo't lang no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa. Saan mat nga iti kasta, manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin, Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalento akatrabaho mi jay. Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam ak tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabiitin day ading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya? Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wan, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dituyak pa'y laang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanya, Kwan. I love you. Di met ko na mo ibagamon ko ni Manong mo ti may papan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Aga maging gayta, kat di mo pa'y mutinbaga. Aging kat kaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karama ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong, Atay bagam, Manong. di ka di may papan ka na kayo ka ni Rafi. Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan Manong. Hindi pa lang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, noon niya ti plano yo. No, kasta. Okay lang kan ka, ti panaggayamikin ni Rafi, Manong. Ta sino ako mamat nga yamang lapad ka da kayo, ading ko.
Pudno nga ni striktuan ka, di. Gapot ati kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay ka makaamu ka matan Agyaman nak na maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Sana parikot da ita kanya. Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Ah? Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw ko matanti boyfriend ko. Nakarkarok may kanyak Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya da ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong araw. Inton makasangpet ka. Ta umayak ijitagos mo, ha? Wen Rafi, sige, idupol kong daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. Wan, Janice. Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabron. Ko, nabayagan day jay nga. Impag na ti ulitag ko. Jak ni namnama am aprobahan. Iso nga imbis nga gisurak dito Sanin Taituloy ko kano ti agadal ijay. Apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayta. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yun kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay matasan. Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayo ak. Ngam para mutlang ka data. Mapanak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko to girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasawi ti kasta. Ngamin, si ka lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilan nagtinit. Saan ka di? Wan nga rod, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimundag namat ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anam nama. Kaslada kayat mo asawon iti dayta nga imbaga ma. Awan. Tinulad ko lang dagiti ibagbaga dagiti mannaniw. Ay, ungayam. Awatam da ito Basit met abaks. Anya ngay tilinaon dayto Loko tama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga agpaiso. Adjis ti Pebrero ita. Ala, sorry. Nalipatak. Itang agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kaya day ta kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di mo't la kanya kintad mo akwentas. Siyempre may bagay laman ay kan ka. At daman na napinmintas ka.
Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Inemabulan sa tinapalabas, manipod na panidya Amerika ni Rapay. Maging kaita, kat saan sa apay mga mauawag kang ka? Wan nga rin, tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta. Day tamat nga rin ti kanayon ko adamagan, tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang ang mabalin na apakiawagan tapno makontak na ka. Tatang, Ay, nakarkaron nga imposiblay no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta, di imposiblay nga di na mo ipamuspusan ti pan nakakontak na kang ka anak kao. day tamat nga rin ti pampanunutak, tatang. Apay awan lam mo maun kadagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adda, ang adamot ijay syudad, tatang. Awan mat kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ita anak kao. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaangan tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan iti kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda tapay kabayatan ti panagsarsarita ta. Ah? Ay, una. Ay, agyamanak, Novi. Ay, gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number nga inted na kanyak. Adda ka di kontak mo kan ko, na. Angkwa. Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan ko, na. Janice. Kailiw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontakan ko, na. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan itchay. Pasensya ka na, Insan Rafi. Ngam, insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Obi. Kan may sa, maasyanak una yan kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mat? Taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan-ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Pudilangan tinangbal ko at kadagiti tulang ko. Anyan tulangan ti bagana no makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak ngay parang ko ni Janice. Ngamin nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No ape an aramid mo tinangilimot kenkwana. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana. Insan, Iso nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam kenkwana ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na,
paunagak mata ni Janice. Angam, Di ka kuman agkad-kad insan. Patsak amawatan na ka ni Janice. Rafi, pakawanan na. Nailimot ko yan kati amin, Janice. Pay, Rafi. Yak ngamin kaya't masaktan ka. Nangruna numamwam. Asahan ako bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di mas nasaksakit ti naramid mo apa nangilimad iti kasta ka sa saad mo. Ti amok katadakan iti sa balya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan ka. No apay di ka man la umawag ko no ang text kanya. Mapampanunot ko paikit din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparit na itilasod ti manuabulan. Pakawanan na ako, ma. Nasakit na para kanya. Ngam, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno aglinipatan. Tiyamok. Kit mamimpinsan na ko na malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Angam nagdutak. Ngamin, nakarkaro pa'y gayam. Ti sakit na iten, ti panangilimod ko kan ka. Iso nga'y di mawag na insan, Novi. Manugotak. Nga'y surot na ka dito yayan ko. Arumbang na lang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kasta, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto. Sana bali, tadakan dito'y sibay ko. Amok aginang panawan. Aginggat maudi nga angos ko. Makapagdanata pa'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko abiyaga. Katagyaman ako na'y. Gapot di ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtiyagkid daw iti pamakuan mo. Ayatan ka unay, Janice. Janice, iha. Naimbag nga orasyon, ma'am. Si kama diha. Mama ko namlata ka di kanya akon. Mama, agyaman na tadi ka nagsarteng. Aging ga na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kayat kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama, amom iha, kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asidag ti kantin apang panganam, tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursurwam. Anya, huwan iha, isong amin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo, aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlimad na kan ti sakit na kansar. Day tamat nga ron ti diyak maawatan, mama. Nasaksakit pa ikat di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ay, ala, bayamon iha. Tinapatag ita, naamwamon.
Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpo kunti amin, Mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akong pinagan-ano. Ngamin, ti amokat pod nung agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat. Ti Diyos laeng ti makaikadeng no kaano nga isublina ti bulod na abiyag. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapatid dugan na pa iti biyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin daytoy. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. No kasta, awanan tinamnama amaagasan pa ni Rafi, anak kao. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga rod ni Rafi no kasta. Ay, unay malakin din, tigas-gasa tinubyaw manakaw. Uwan nga ron, tatang. Agfailak lang itilif ko. Bantayak lang ni Rafi iti ospital, tatang. Ay, kiwan na. Ay, kuna laki din no ada iti Amerika nga gadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Ket nataningan pa'y gayam mentibiyag na. Tatang, No imbaga na kumaadagos ti maipapan iti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya ngay nga ron. Kat napasama kain. Adda dita na nakaw. tatang. Isungawan mabalintayaw. Nude ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tay paikit day, tanaamuan tayo ti kasday akasasaad na, sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, adda ka di ibabam. Laglagi pa mo kuma. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sika lang, ti babae, ti biyag ko. Sika, ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Ay ayatan ka mat unay-unay, Rafi. Pakawanan na kadagiti nagkurkurangan. Ken nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngamin. Siyak tinagilimad kang ka. Kat ulita ka manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gustuan. Napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sawa. Iti kasta. Di kan marigatan. Di kan tanag. Adaak lang ang iti sibay mo. Di kan to panahon. Di ka rin kay kaganyan. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka! Rafi! Rafi!
lawasan tinapalabas. Manipod na itabon day dirapay. Anya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko taga brotat. Sigurado ka iti day tapangedeng mau. Wan tatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat no umadayong ak. Adaken ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi pan, dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatam ti panarabay na iti anyaman nga aramidam anak kaw. Wan tatang. Ket agyaman ak unay iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan, Asabel, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Isabel. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naimbag ka nagasat nga aldaw. Iraman kumeten akablaawan dagiti padak adumdumngeg. Sapay kuma, taadda kayo amin itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Siak ni Sabel. Lola Sabel, kunamlat ta kanyakon. Nagpaisuro ak iti apok no kasano ti agsurat, ken no kasano ama ipatulod ken ka, tuy surat ko. Ket pagyamanak unay, no mapagasatan met ama ibasa, ken maidrama dito'y programam. May salaang tinagbalin nga anak mi iti day di asawak, iso ni Janice. Ngamdak sanggasat tanaggidanda matlakit din anatay iti asawa na gapo iti aksidente. Manipod idi, siya kun tinangaywan kadag iti talo nga apukok. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Lola, apay naglako kayo pay lang iti si Dayjay palengke. Kunak man ko na yun nasakit ti ulo yo. Ay, itay pay Dayjay apok. Iminuma ko na iti paracetamol. Kan may saan mabalin ajak aglako. Awanan gastusin tayo. Sapay adda project ni Manong Mau. Pasensya kayon, Lola. Marigligatan kayon. Gapo kada kami nga kakabsat. Ay, nasaan ka nga agsawi di kasta Junjun apukok. Apuko kayo. Na kayo langan ti pakalaglagi pa. Iti day di anak ko. Napatag kayo kanyak. Iso nga saan kayo abaybayan. Di kay agdanag, Lola. Numalpas kami to iti panagadal mi. Si kanto mati pagsirbian mi. Pudno ti kinunan ni ading ko, Lola. Saan kayon to na marigatan? Ay na, agyaman kada kayo. Junjun, Nicole, apukok. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti dayta. Mala, mangan tayo nga rudan ta nakaluto akmatan. Mapanak pa iti pagadalan dalay ka intun madamdama. Itakano nga minti card day da.
Ato iti bayad ko, Nana Sabel. Ay na, agyaman akbarok. Ay na, bilibak iti kinagagat yun, Nana. Aywan barok. Kasapulak ti agsalukag para kadagiti talo nga pukok. Saan mo't ngamin nga umanayan ti pensyon ko. Iso nga kasapulak ti aglako. Tapno mapaadal ko ida. Saan kayo mat nga upayan? Angam, kabalan nyo pa yung ngata, kat ni bumagat kayon. Ha? Saan analaka ti mang paadal? Kayan mang padakil kadagiti ubing ita, Nana. Amok na ita barok. Iso nga ron nga. Angam, adamok a pamuspusan, Nana. Tapno, maksayan, tirigat, kayan pampanunutan nyo. Ha? Anya ngay da ita barok. Amo yung mait nga wan anak mi ti asawak, saan ka din, Nana? Ah? Ay, uwain barok. Napagnumon mi ti asawak, nga agampon kami langan iti ubing. Kitno kayat nyo, ampunan mi kumanilay kang apo ko yun. Nilay ka kunam. Kayat mo nga ampunan ti apukok. No ipalubos yun, Nana. Tapno maksayan mo ti gastos yun iti inaldaw. Malaksit iti dayta, ikan kayo pa iti basit agata, da mabalin nyo apang rugyan, para iti basit a negosyo. Please, Lola. Saan kayo kumang umanugot? Lola, saan niyo ko mga ipampon nilay ka? Di mi kaya't nagsisina kami ngagkakabsat, Lola. Ay na istorya klaang ba't kada kayo at inaibaga ni Rume. Saan ko nga ipaampon dya adiyo? Sana bali marigata na kagtrabaho. Basta di tayo agsisina. Agdadan na tayo, aginggat maudi nga angas ko. Ipatpatag kayo, onay. Agtrabaho ak kabayatan ti panagiskwelak, Lola. Maki-sideline nak. Inak agkarwas iti ayan ni Mang Kanor. Ag working student tak. Tap na makatulong ak kada kayo. Anya tinapasamak kan ka manong John. Apay nga agdardara ti bibig mo. Kan adapay di tayang tikiday mo, oh. Apay nanano ka. Dinanog na karod ni Bobot. Di siga-siga di karwasya ni Mang Kanor. Anya? Angam apay? Anya ti basol mo? Awan mo tinaramid ko. Masuron siguro Gaputad ado tina customer ko itay. Nakarkaron anasuron. Idi adanang tad kanyak ititip. Iso binugbog nak. Talaga barumbado day dya abubot. Awanan bain? Agungat lakit din ni Lola no maamuan na day ta. Ay talaga nga agugatak. Ipabarangay ko day ta abubot. Aglablabos day ta tao. Ay, sana Lola. Ang mga nakarkaro akaungat nak na ipabarangay Ay, yo. sana mabalin. Makita na ti birbiro ka na. Ipakita kan kwa na nagkamali ti binanggana. Siyak ti makamo, apok. Oh, Nicole, sumrek ka ni ti pagadalan? Ay, huwan, uncle. Ay, Diyos ko, ante ko na. Ni Lolam, ada iti balay yo, Ay, nasapaan na pa naglako ija palengke, auntie. Ay, nagan ano ni manong mo adyon John. Anya tinapasamak. Apay, anapan iti barangay hall. Nagduldog tumat nga minday ija abubot. Iso nga rumbang lang ti kasjay kan kwa na. Ay, talagang ipatpatag na kayo ni Auntie Isabel niya. Siyempre, auntie. Uray da kami. Ipatpatag mimat ni Lola Sabel. Agsingsingpet kayo. Igadyo ti agadal. Tapno sana masayang ti bambanog ni Auntie kada kayo. When, auntie? Nagasat kayo Kaputan na adan kayo iti Lola. Akas ka ni Auntie Isabel. Kumusta nilay ka, Nicole? Nabara pa ilang nga rod, manong. Imbagam ko mga min ka ni Lola idirabi Ngagbara nilay ka. Diyak matamong agbara gayam. Itay ko lang nga naamuan. Kunana na sakit ti ulo na. Direk na pirmi mo ti pudot na. Pinainom mo ka din iti agas. Wan, namindo adaras ko na pinagtumar. Ngam, nabara latamat manong. Apay ngay nga ta. Kasla, adarasya sa nakitak iti ima na. Anya,
Rashes ko na. Wen Manong. Sumangpot ko man ni Lola. Taipan tayo di ospital ni Laika. Ay na, Maridelia. Mare, umayak man. Mabitlaeng! Ay, da kayo gaman, Ate Isabel. Awan ni Naneng. Napanidji palingki. Di pa mo si Mangpet. Ay, kasta ka di barok. Ay, kasadupay da ito. Ay, naumunag kayo. Uray nyo biiten. Tama nga nung paawid ay jayen. Ay, napadagsakit igagaray yun. Ay, kwa barok. Umayak ko mga rumotang kaninanang mo. Ada gamin iti ospital ti na udi nga apo. Katawan gastusin may para kadagiti agas na. Anya? Nagan ano nila ikaaya? Ay, nanadingge barok. Ala! Ay, aguri ka. Oh, ato iti 1K. Oh, iso pa yung aramatan nyo. Ay na, agyaman ako na ibarok. Ay na, awan ang yaman, auntie. Ay, wait. Ay, di mo nalaing kayo nga agsala? Ah, ay kwa. Ay uwan ngam edi ka banwagak. Ngam no ita awanan bakit akon. Apay ka diyan nadamag mo. Kan may saan mo ta makatulong na ita iti parikot ko. Ay, kat ibaga latta Ada ngamin pakuntis ni Kapitan Inton bigat kadagiti senior citizens, iti barangay, para iti fiesta. Ay na, 10,000 ti first prize, auntie. Oh, 10,000 ti premyo ti first prize ko nam. when? O anya, mayat kayo. Tano kayat nyo, ipalista kayo. Ipalista tinagan nyo. Ay kwa. Ay, amang ano jakon kabailan. Ay, nakabaalan yun. Panunutan nyo para iti apuyo. Uray saan kayo mapagasatan? No, first prize. Tadamon, second prize, third prize, adape consolation prizes. O, anya kayat yun? Piso baronaw, ako testan tayo kat ni Nanasabel. Palakpakan tayo, apaw. Gay, palakpakan. Naimbag arabe, Nanasabel. Ay, naimbag matarabi kapitan. Damag ko, nalaing kagayam ka no, sumala na na. Kwa, kapitan. No, hindi ka banwagak akawan. Ay, dumalaang itamot ang agsalugan ti pigsa. Anya ngay ba tirason, takayat mo bati makisali para iti na ito'y akuntes. Ay, di kinapudno na, kapitan. Kasapulak unay ti kwarta. Nadingging amin ti apo ko kat aday di ospital. Bukas taga road, da ito'y asala ket para iti apom. Ay, uwan, kapitan. Malala, palakpakan ti apo. Isala ni Lola Sabel para iti apo ko na. Manong, apay nga ginggaita katawan pa'y lang ni Lola. Uy, nga rod, madanagan ako na. Kuna na ang mapanagdiskitar. Tadagastusan tayo dito ospital. Ang maging gaita kat awan pa lang. Sa dino nga tante ayan na. Kasimat ni Lola, Manong. Nagadun ti problema na, gapo kada tayong agkakabsat. Ay, Junjun, Nicole. Agyaman kami tada kayo, Lola. Punak na niyan tinapasama kada kayo. Ay, Lola, ada ipagpagatang ti doktor nga agas ni Laika. Ayan na ti reseta, apok. Ayan na, iyagmaw tapan kung gatagan. Ada kwarta tayo na, apok. Ha? Nakautang kayo, Lola? Ay, saan, apok? Nangabakak iti pakuntis ni Kapitan. Ha? Siyak tinapili akalaingan anagsala. Siyak ti first prize. Ay, nakapasyar kayo, Mart, Kapitan. Awan, Nanasabel. Kumusta ti apo ko yo? Ay, kasi ti apaw, Kapitan. Okay, Martan. Kat no agtultuloy ti panagimbag na, ang mga numakarwaran iti ospital intong bigat. Amuyo ka de nag-viral ti video yo may post ko iti Facebook. Ado, tinangidayaw ka na kayo gapo iti panangipatagyaw ka na iti apo ko yo. Ket ado tinangtad iti tulong para iti panaka-hospital ni Laika. Iswasan nyo na problema ti gastuson nyo iti ospital, nana. Ay na, Diyos ko. Agyaman naglaunay nung kasta.
Agyaman aklaunay ka na kayaw, Kapitan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo itinasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon tay kan biyagita, ken nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Camille. Manipod probinsya ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F. Umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Namnamaek ti kaaddam iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingka panangibasa ditoy surat ko. Nakapagsurat akmet gapu ta kayat ko nga paidrama toy padas ko, nga amok amang ted iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Miss F, jakmet paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami. Agmay may saak nga anak. Isu nga nulabsam ti agsao ket maited ken matungpal amin akayat ko. Inispoil dagiti dadakkal ko, isu siguro ti maysa a rason no apay a nagbalinak a nasukir nga anak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tatang, apa yan? Inlukat yung matlantan tiri daw ti silid ko. Nay, puno gayam timbaga ti kabsat mo, nga danyawid mo a babae. Wen, nobyak ni Camille. Nagtaray kami. Isungay nyawid kundi ti balay, tag-live-in kami. Napintas Isumula gayam, anaawis ti riknam, ta makaayayo ti kinapintas na. Ha? Ada mula ka di amom at trabaho, di ti unag ti balay, nanay. Ay, wen tata. Nasayat nga raw, tapno ada mo serbim nga agnaad dito'y balay. Di kay madanagan tata. Agagatak kabayatan ti kadak dito'y balayo. Tatang, rumor kayo dito sa silid ni. Agi na kami pay. Luisa, bakit? Mangantan. Di mo unay panunutan ti anak mo. Sige lang, Ricardo. Awan ganas ko amangan. Pangasim tamangan kan. Amangan noan niya pati mapasamakan ka. Agpabigsa ka kindi, tayong tabirukan di anak mo. Ay na, madanagan ako na yan iti anak ta, Ricardo. Amangan noan yan tinapasamakan ko na. Huston. Takas kinunana iti surat na, kat simurutin iti dayjay nga Eric. Talaga nagsukir ti anak mo. Nagtangkan ti ulo na. 16 na pailaang ngam simurutan iti dayjay alalaki. Anyan tulangan ti kasasaad na inton maandandan iti anak. Tinasakit. Saan taman laan am-amo iti personal dayjay nga Eric. Sa dino nga iti pangbirbirukan ta kadakwada. Awanan ti maramidan ta. Taiso ti pinili na.
Ikararag talangan na sa paila kuma. Tawan tidak ka sa mapasama kan kuana. Nakapimpintas na talaga ti asawa ka. Nakabangbanglo. Eric, mabalin ka di ngayon ton bigatan. Nagsakit ti ulok. Kan may sa nabambanuga ka naglaba ka dagiti murang tayo. Nagmalmalama ka naglaba. Ita ti kayat ko. Nasakit nga ro ti ulo. Oh my God! Anay ko, Eric. Ti imag. Di mo masmasan masaksakitan na. Di ka kundi reklamo No, di mo kaya ti masaktan. Mawatam. Hoy, insan Camille. Insan. Ay, kunak to kat asi ka dayta. Hoy, kumusta kan? Long time no see, ah? Kwa, kastoy, medyo narigat. Ngam kasapulak ti aganos. Awan pa'y ngamin trabaho ni Eric ita. Ay na, nagdakal ti kimutungan. Insan. Ala, umay ka. Inta dito bakery, intag soft drinks. Sige man, insan. Mabisinak matan. Diyak ngamin nagarmusar itay kat. What? Ay, napangal daw manan. Di ka pa ilagam nagarmusar. Inibos ngamin ni Eric ti masida. Anay ko, pangingagtong pa ka, Eric. Anya ti basol ko. Ulbod ka. Pudno matibag bagak. Nagkita kami ka ni insan ko. Kabayatan ti panagururay ko iti pagluganak nga agawid. Idinapan ko yung tulod dagiti lalabaag. Jack mamati. Siguro, kakunsyabam day dya insan mo abakla iti panaglalalaki man niya. Sana pudno na ita, awan lalaki. Ulimag ka. Ay, apaya di ka mamati, Eric. Pudno di bagmagag. Hoy, Camille. Tandaan nam day ya. Numadok talak nga dalalakim. Patayin kayo, dwa. Anya, kabilan ni Eric ti anak ko. Isumati na ibaga ni Camille anti. Nagkita kami ngamin. Kat no makilablabapay ni insan Camille tapno dala maisaang da. Awan ngamin trabaho day dya nga Eric. Tiyawanan ba in alalaki? Awan lagaro den trabaho na kumabil pa eh. Ay, nakakasin ti anak ta. Rumbang lang nga ibati nanday jay nga Eric. Di na urayan nga agsikugmay. Ay na, nakakaasi at talaga ti insan kon. Sabalin ti aura na, uncle. Auntie. Naalam ka di ti address na. Wanong cellphone number ni insan mo. Walang uncle. Inbagakan ko na atulungak. Basta sinaan nanday dyan nga Eric. Marigrigatan ako na yan ni Tara Aramidan ni Eric kanyag. Sana kastoy nagitin ka rin na kanyag edi. Pati nagiti kakabsat kanti inana. Aramidan dakmatan nga alila dito'y palayta. Nay, agsangsangit ka mait nanay. Nakayumat kayam tatadante. Amuklata na kinabil na kamanan ni Eric. Ay na, kaasik hamat. Inakbayan dakmatan. Amom ka de akayat ko kabilin da dyan nga Eric. Nukas jaya makita kakabilin na ka. Wasya na kaming kan kakamil. Tatadante. Ay na, ibagak man lang ang tipod no. Amom nagpintas ka. Hindi pa ilada mo kursunada ka. Tanya, tata, anak yun ti asawa. Saan ko nga anak ni Eric? Anak ni Vivian iti mo ng asawa na. Kan may sa, saan kayo mo nagkasar? Iso saan kayo mag-asawa? Agliblipin kayo lang, agas kada kami, iti inana. Uray pa'y tata, saan lata may parbang tiyar aramidan yun. Di pa nang kabkabil ni Eric, ti sana may parbang. Naaklo na Kamil, iyadayo ka ditoy. Agdinatan to naragsak. Itad ko amin kan ka, tapno maparagsak ka. Sigurado nga ilunod na tandag iti agin na. Kan saan lang nga dayta.
ang mga numapatay na tapay ni Eric. Isungarod ako na nga umadayo ta, Camille. Si kaitan ti ay ayatag. Iso a panunuto man na imbag ti bagbagak. Agyaman na ka, Camille. Pinaragsak ng manan. Makaturog kita ni tinasimbang. Tawanan pa nakaturugan at akos. Diyos ko. Anya klase ti pamilya tinastrik ko. Eric, aramidan na klang nga parausan. Alaan na pa'y amin ang birok ko iti panakilablabak. Aramidan dak akatulong dagiti kakabsat na. Agraman ti inada. Idin tanuan taak iti balay. Tidak pulos paglutuan kan paglaban dagiti nadakal ko. Nagligatan na yun ti kastoy ang kasasaan. May samat din niya yung stepfather ni Eric. Diyos ko, tulungan na. Diyakon kaya tiyag talinaan dito eh. Isunom ko man niya ti rumbang haraminag. Ay, insan! Insan, pumanaw ako ni ti balay da Eric. Diyakon kaya tiyag subli pa ijay. Mabutang ako. Anya tinapasamak? Ala, umunag ka. Dito itaw nagsagsarita. Ay na, apay, aday naramid na ken ka, amadi. Adda ka didakas, ngay naramid na ken ka, insan. Ay na, duan a branch ti negosyo tayo lakay. Wen nga rod bakit? Kasla ka ano laday di. Nadaras tayo na padakkel. Karinderya lang idi. Itan kedua na branch ti restaurant. Apa yan? Bigla matlatan alim miday tarupam. Nuadda ko mati anak mo ditoy. Iso ko mati mga asikaso iti restaurant. Sa dino nga tatiayan ti anak ta. Wen nga rod. Kailiw kon ti anak ta. Gamanyagay nga rod. Mami, Daddy, Ha? Camille. Camille, anak ko. Mami. Oh, Camille, anak. Anak ko, agyaman kami iti Diyos na nagsublikan. Pagkawanan na ko, Mami. Daddy, anak ko. Nagdakkel ti basol ko kada kayo. Pagkawanan da kiti kinasukir ko nga anak. Natangkan ti ulok. Sorry, Mami. Daddy, nagbalina ka na lupoy. Nabayagda ka na napakawanan ako. Kinapudno na, pagsarsaritaan na ka ni Mamim. Apag husto ti isasangbat mo, anak ko. Pag mababawyag tinasapa pa nakilibin ko ka ni Eric, Mami. Daddy, sapay ko matatulungan da ka mangrugi manan.